Ngiyabonga kakhulu Facebook community, i-following, i-engagement. Ngiyabonga, appreciate it. I don't take that for granted. And yeah, loba sifundisana lami phela ngiyabe ngifuna ukukhuluma lo somebody, ngiyabe ngifisa ukuthi i-video yami kube lo muntu ozahamba eyizwa engage kiyo, so I appreciate you. Le video ngiyokuphendula quickly. I-video isachisa ingakayikhatshana le ngiqeda kuyenza sikhuluma ngokuthi type 2 diabetes is progressive. Kube lembuzo kakhulu abantu bebuza ngokuthi uthe sichiye ukudla lokhu, uthe singasadla ama carbohydrates, what about nxa singa afford? Abanye ke abadla inyawuthi lamabele ke ngoba right, very good question. Ngoba I think bengisenza kakhulu kwamanye ama platforms, so nxa ngisenza ama video ngiwafaka wonke ama platforms, so sengijayele ukuthi sesixoxe kakhulu ngakho, so kungani kungethusithi labantu abasabuza ukuthi ama carbohydrates bona nxa behlutshwa yichukela. But ngasenanzelela ukuthi lami ngendlela ngihle ngiyenze i-disclaimer. Abanye babuya besithi odokotela siyabonga. Ngiyabonga kakhulu i-title enhle kangaka. Angisodokotela, angisodokotela abantu bakithi. Ngingu-nurse by profession. Into engikhuluma ngazo is from metabolic health studies. I've been a nurse for iminyaka eminingi. Kodwa lokhu I have been on metabolic health coaching and studying for the past 3 years. Metabolic health iyehlukana kancane ngokuthi sikhangela. So nxa sikhuluma nge-metabolic health sikhuluma ukuthi umzimba usebenzisa njani ukudla for energy. Kwenzakalani, what processes are involved, ama cells angena ngapi, ama hormones, how does food affect us, how does food heal us. Food is meant to be fueling and it's meant to be healing. Unfortunately, along the way, food also can be detrimental emzimbeni yethu. Iyakwanisa uba ingozi, yasilimaza, ukudla kuyakwanisa ukusibulala. So that's metabolic health. And kimi kwaba yinto engayithatha with so much enthuse, ngazitshela ngathi ngifuna ukuyishare labantu. I've been doing it physically lapho ngisebenza khona, but ngacabanga ukuthi let me take it even to internet ngiyoxoxa labantu abazakuzwa, ngoba ngananzelela ukuthi there is a information gap enkulu. Even uyi-health professional nxa i-metabolic health ungayi-understand, you won't even. Ngangingakubelieve mina ukuthi umuntu ole BP, umuntu ole non-alcoholic fatty liver, umuntu ole type 2 diabetes uyakwanisa ukulapheka aphume kumaphilisi completely. But yeah, so nxa ngisithi yeke lama carbohydrates, I mean it like literally ngitsho khona lokho. And ngikhuluma ama carbohydrates astarchy. Ungahamba uya-check, uyakwazi ukuthi lama vegetables ale ma carbohydrates angithi, ama fruits ale ma carbohydrates angithi, i-beans zona ziyane sizidlayo sisithi sidli protein, they are very high in protein, they are also high in carbohydrates. Nxa sesithi yehlisa i-carbohydrates, sikhuluma ngesichwala, ngesinkwa. And ngifuna ukuthi ngoba ifoni yakho ngiyakwazi vele it's a smartphone, yikho ngibukele. Ungayekeli ukusebenzisa ama AI platforms, ungayekeli ukusebenzisa i-YouTube. Kulenda information lay ikhona. I-video, use it as a way of just being alerted. Ayisoze ngikhulume yonke into kukwane, ngingakhuluma ilanga lize liyotshona. Nxa sengikwanisa ukwenza ama lives, I'll definitely do lives. I can't wait sizoxoxa sibuzana imibuzo sithini. But mina always ungezwa something affecta wena. Abanye abantu bazakuzwa lokho bethi good information, siyabonga sisi badlule. Wena nxa kuku-affecta really, kumbe kulomuntu around you, kumbe umntwana umkakho, umama ofuna ukuthi information le imncede, ibhale phansi ama points, uyocheck ukuthi kanti nxa isithi ama carbohydrates zwanini. Ukhona umama kungithachile othe yena ichukela, bengicabanga ukuthi ichukela sisi okunjengokudla amakhekhe. Isichwala lichukela emzimbeni, yeah. Isichwala samabele lichukela emzimbeni. Yes, kulento kuthiwa i-glycemic index, ukuthi okunye ku high in glycemic index ufika kusiba lichukela eliningi, okunye ku moderate, okunye ku low. So wena nxa usidla isichwala samabele kungconywana, yangizuthi anzange kungcono, kungconywana kulokudla isichwala esimhlophe. Kodwa and especially nowadays akusela lanto organic. Uyabuza ukuthi udla isichwala isinkwa esiyi-brown. Kwenziwe i-test recently of umuntu owadla 2 slices of white bread, but check ichukela after an hour, yatholakala ukuthi ingako yayiphezulu. Next day waphiwa 2 slices of whole wheat zikho whole wheat brown bread, yeah, esithi sibili, yes, rich in ilama seeds, ilan, the ichukela ngiphosa ngathi the chukela was the same, ichukela yayifana, yeah. Lokho kusho something, there is a lot.
ukudla kusekho organic kakhulu, yeah, but at the same time into engifuna uyinanzelele asifani. Sonke singabe si diabetic type 2 kodwa indlela umzimba wami othatha ngayichukela ubad eyami insulin resistance ingabe ibad, ama cells ami angakwanisa ukusebenzisa ichukela angabe eselimele kakhulu kwedlula awakho. That's why lo dokotela esebenzisa i-reading liyana whether i-HbA1c kumbe ama-fasting sugar zakho ukuthi abone ukuthi wathi ngufake ku-500 milligrams once a day. Wena siza kunika i-1 gram ye-metformin ka-3 ngelanga. Wena phezu kwe-metformin siza i-eda le-clibenclamide. Wena hayi yabo kwesinye isikhathi abone ukuthi ichukela seliyehla akwehlise. It's like that. So asoze sifanane, it's not one size fit all. So wena information le seyiletha kuphela soze ngithi akathe sengikhuluma lo Thabiso lalela Thabiso anti lapha siku. So wena nxa uzazi ukuthi ichukela leya kuhlupha ngithi for 3 months yekela ama carbohydrates, starchy carbohydrates yekela, and awudingi ukuthi ube le mali ukuthi ukukwanise lokho. Sithi idlana high fiber food, i-fiber evela kuma vegetables iza kuncedisa ukufilter ichukela. I-fiber iyahlangana lokunye ukudla okudlayo, ichukela bese li release gradually kancane kancane. Udle high protein diet, i-protein yathatha isikhathi ukudigesta, so iyabe lokhu i-release ichukela kancane kancane, ayifanani lokudla lukhana ku-high in carbohydrates lechukela. Kodwa ubususidla lama healthy fats. The reason omunye uthi sitsheleke ukudla kwangikhona okwenza isikhathi esiningi ngingakuqamba ukudla ukuthi nxa ngisithi i-fiber ngithi ukuthi dlani i-broccoli, udle i-celery, udle i-cabbage, because ngizaqamba izinto ezingekhoyo kuwo. Omunye umuntu uza kuthatha ngokuthi nxa ngingatholi i-broccoli ukuthi uthi akusebenzi. Lapha sizoncedana, asifuni ukuthi omunye umuntu agcine feel disheartened. Sizothi thina usuzwile ukuthi ngithe fiber from vegetables, hamba efonini yakho uyochecka. Futhi uyakwazi lokuthi uthi locally grown vegetables, ikhabichi, ibhobola, ulude, imbida, anything okukhona but kuyi vegetable, fibrous vegetables, yeah. Ubusuchecka ama-protein, i-beans zona ziyana, indumba, ukudla oku-high in protein. Kumbe hamba obuza any AI platform guys, asisebenziseni izinto leziyana. Ngiyakwazi ukuthi ungakusebenzisi ukuthi awukwazi vele ukuthi ucheckele, kodwa nxa sengunike i-idea go and check. Ngiyakutshela silabantu asebenga one no longer take metformin. Iphilisi lelana lilama side effects, iphilisi lelana banengi. Nxa u-involved uyakwazi esikhuluma ngakho, nxa kungaku hluphi it's okay. So ngicela ukuthi ungakhathazeki kakhulu ngokuthi maybe kufuna imali ngoba sibelieve ukuthi lami umuntu omnyama sikhule sesidla iporridge ekseni bese sidla isitshwala ntambama and sicabanga ukuthi yikho lokho and futhi yikho ukudla kwabantu abaswelayo. Even uswela ungatholi kangako into leni ngakutshengisa ukuthi nanku ukudla kukhona lawo ongathi uku-afford, so uza kudla khona lo, especially nxa ichukela lihlupha. Remember ukugula akukhethi ukuthi ule mali kumbe awula mali. So this is for all of us. I hope uphendulekile. Nxa ngikuphendule sengingani ngifaka too much emotions ngiyaxolisa, but I'm really trying to drive a message home, and I'm hoping ukuthi yazwakala ivideo yahlupha ifanana lokuthi nxa sixoxa kuma lives like I do kwamanye ama platform, but I hope uzwile. Futhi nxa ungangizwisisanga wena hamba wobuza, hamba uyodinga, uzathola kulabo metabolic health doctors. Uyababona even labana ungacheck ivideo yami ngutshengisa ngamabhuku kumele uwathenge. Ungahamba uyobadinga bona labana abantu ku YouTube bakhona baxoxa ngazi izinto lezi. I-food pyramid liyana sasiyifunda eyayisitshengisa ukuthi sidla izitshwala kakhulu. Abantu bona labana ngenxa ukuthi bathi stop umhlaba ulimaza abantu, stop ukufundisa abantu into engayisiyo for your own benefit. Siyatshintsha i-pyramid liyana seba yi-vice versa. So wena nxa ulokhu ucabanga ukuthi hayi vele kudliwa isitshwala, even ungela diabetes sesaphuma laphana ukuthi umganu ugcwala ama-grains, umganu usugcwala ama-proteins lama healthy fats. Siyatshintsha from the 8th of January 2026 i-food pyramid is upside down because people are dying, people are struggling ngokuthi bese sidla ukudla oku too starchy. I don't know, ivideo isiphelile kodwa ngikwazi ukuthi uzwisisile. I hope kube ngconwana akufanani. Ngiyabonga kakhulu bantu bakithi.